Mekgatlo ya badiri ba merafo ya re botsamaisi ga bo ikamaganye le melao ya pabalesego. Mo kotsing e bolaileng badiri ba le bararo, sejanaga se se dirang mo teng ga morafo se ne se sena mariki. Mme re tla tswela pele ka leano la ho etsa bonnete ba hore se banye re ikenya tseleng ha o tloa ho ditaba tsa tshireletso, hobane e ne le mosebetsi wa bona ho etsa bonnete ba hore di-brakes tsa motjhine di sebetsa hantle. E ne le mosebetsi wa bona ho etsa bonnete ba hore mono o startwang teng motjhine mang kapa mang ha finyelle ho etswa bonnete ba hore sebaka seo se safe se a lokuwa. Mme ha ke tshwe jwale ke bua ke ipapisa le molao wa Mine and Safety Act. Mekgatlo ya badiri ya re melao ya pabalesego e tshwanetse go lekolwa le go tsenngwa mo tirisong. Ntho e ka etsang e thusa ke hore rona le basebetsi ka mantswe a mang, rona le mosebetsi re sebetse mmoho. Ha ntho nngwe le nngwe a etsang a etse ana le rona. Iska ba tabeng ya mathata fela wa re kenya. Dipatlisiso di ntse di tsweletse. We're treating this very seriously. It's a tragic series of events, and we are focusing all of our attention on ensuring the safety and health of our employees in our workplace. Tiro mo morafong o ne santse e emisitswe go fitlhela dipatlisiso di fela. Palesa Moeti, SABC News, Tennyson.